Tamo negde, duboko u srcu Maramureša, u onim gustim šumama i planinama Rumunije, tu živi jedna priča. Priča o heroju koji, znate, hoda po onoj tankoj liniji između onoga što se stvarno desilo i, nadprirodne legende. Hajde da zajedno upoznamo Pinteu hrabrog. Sad, da odmah raščistimo. Ova priča, ona ima, recimo, dva lica. S jedne strane imamo stvarnu osobu, Grigore Pintea. Njegovo ime pronalazimo u istorijskim arhivima, u spisima. A sa druge, tu je mitski junak, Pintea hrabri, onaj besmrtni heroj rođen iz narodnih priča i pesama. Dve ličnosti, a opet jedna neraskidiva legenda. Pa dobro, da bismo stvarno shvatili kolika je snaga ovog mita, mislim da prvo moramo da razumemo čoveka. Moramo da krenemo od istorije, od onog temelja na kojem je, na kraju krajeva, i sagrađena cela ova neverovatna priča. Ajde da na trenutak bacimo pogled na ove ključne datume. Oni nam nekako iscrtavaju mapu njegovog života. Dakle, Grigore Pinta je bio stvaran čovek, nema sumnje. Rođen je kao plemić, imao je put koji mu je, reklo bi se, bio predodređen. Ali on bira nešto potpuno drugačije. Bira put otpora. Da, život mu je bio kratak, bio je buran, ali ostavio je trag koji vreme jednostavno nije moglo da izbriše. I da, istorijski zapisi tu ne ostavljaju nikakvu sumnju. On je bio vođa koji je pljačkao bogate da bi dao siromašnjima. Zvuči poznato, zar ne? Neka vrsta Robina Hooda iz Karpatskih šuma. Ali, znate, u to vreme brutalne represije i strašnog siromaštva, on je bio mnogo više od običnog odmetnika. Za narod, on je bio, jedina pravda koju su ikada poznavali. I baš tu, u ovom nadimku, događa se preokret. Tu se istorija polako predaje legendi. Jer ovo nije bila samo neka počasna titula. Ma ne, bio je to pravi čin pobune. Narod je u suštini simbolično preneo vlast sa onog cara tamo negde u dalekom Beču na svog cara šuma. Baš tu se rađa mit. A sada napuštamo te prašnjave arhive i ulazimo duboko u šumu, tamo gde živi besmrtna legenda. Ulazimo u one priče koje Pinteju daju nadljudske moći, koje ga vode u epske avanture koje se, verovali ili ne, i dan danas prepričavaju. Znate kako kažu, svaki mitski junak mora da ima svog pratioca, ali Pintein, njegov je bio rođen iz čiste magije. Ovo je kal nazdravan, čudesni konj. I sad, on nije samo leteo, ne, on je razumeo ljudski govor, bio je mudar savjetnik. To nije bila samo životinja, to je bio Pintein brat po oružju. Ovo je jedna od onih priča koje se prepričavaju uz vatru. Zamislite samo tu scenu. Pintea je opkoljen na nekoj litici, nema kud. Vojska se primiče sa svih strana i onda njegov konj, kao da osjeća opasnost, propinje se i udara kopitom o kamen, ali tako silovito da ostavlja trag koji, kažu, i danas tamo stoji. I onda jednim skokom oni jednostavno poleću, lete iznad dolina, preko glava neprijateljske vojske pravo ka slobodi. A postoji i one druge verzije koje kažu da je sam Pintea bio genije, nešto kao Da Vinci iz Karpata, pa je navodno napravio sopstvena krila. Ono što je zaista fascinantno u celoj ovoj priči jeste to da sama zemlja pamti, planine, izvori, pećine, to nije samo puka scenografija, ne, to su svedoci njegove moći, to su čuvari njegovih najvećih tajni. Pa dobro, svakom heroju treba skrovište, zar ne? A Pinteino je bilo, potpuno mitsko. Priča se o pećini skrivenoj duboko u planinama koju je navodno iskopao golim rukama. A unutra nije bilo samo oružje. Bilo je tu blago oteto od bogataša, one čuvene vreće sa zlatnicima koje i dan danas, vekovima kasnije, raspaljuju maštu i mame tragače za blagom u te planine. Sad, kako uopšte opisati snagu koja očigledno nije sa ovog sveta? Narodni pripovedači su bili genijalni. Nisu oni pričali o nekom dizanju stena ili čupanju drveća iz korena. Ma ne, njihova slika je bila mnogo moćnija. Pintea je, kažu, nosio ogroman težak mlinski kamen na vrhu svoje sekire, kao da je najlakše perce. To savršeno opisuje snagu koja nije samo ljudska, već gotovo božanska. Ali njegova moć nije dolazila samo iz mišića. O ne, bila je ukorenjena duboko u starim verovanjima, u tajnama same prirode. U noći Sanzienele, to je noć letnjeg solsticija,
najmagičnija noć u celoj godini, tada je, kaže legenda, pronalazio jedan poseban cvet. Cvet koji cveta samo te noći. I taj cvet bi mu dao moć nevidljivosti i brzinu vetra. Postajao bi pravi duh šume. Svaka priča o jednom smrtniku, pa makar on bio i heroj, ima svoj kraj. Ali neke legende rođene iz nade, one izgleda nikada ne umiru. Pa hajde da vidimo kako se završio Pentein život, ali i zašto njegov duh i danas živi. 500 talira. To je bila cena. Cena izdaje. To je iznos srebrenjaka koji je car Leopold I obećao onome ko izda vođu hajduka. I tako kao i mnogi veliki heroji pre i posle njega, nije pao u otvorenoj borbi, pobeđen od jačeg, nego zbog obične ljudske pohlepe. Kraj je bio surov i tragičan. Tokom opsede grada, dok se borio na čelu svojih ljudi, izdan je. Izdan od nekoga kome je verovao. Pogođen je samo jednim metkom. Kažu da je telo palo, ali baš u tom trenutku legenda je postala besmrtna. Dakle, kad se sve sabere, zašto je Pintea postao legenda? Odgovor je zapravo vrlo jednostavan. Zato što je bio neophodan. U svetu gde je zakon štitio bogate, a gazio siromašne, gde nije bilo ni trunke nade u pravdu, on je postao ta pravda. Svaki njegov čin nije bio samo puka pobuna, bio je rešenje za stvarne probleme koji su mučili narod. On nije bio samo heroj, on je bio nada. A da njegov duh živi i danas, najbolji dokaz je sam pejzaž Maramureša. Planinski vrhovi, izvori, proplanci, prosto je bezbroj mesta koja i danas nose njegovo ime. Kao da je čitav taj region postao jedna živa mapa njegove legende. Večni spomenik svom zaštitniku. I tako se priča zapravo nikad i ne završava. Legenda i dalje kaže da njegov duh čuva šume Maramureša i ostavlja nas sa onim jednim pitanjem koje odjekuje kroz vekove. Da li on i dalje tamo negde, u senci drveća, i čeka trenutak da se vrati, kada ponovo zatreba svom narodu?